Jotono lamsako sini YouTube channel tinini o Binoy ke norong bo saimanja kona te baksa tipra solo kro bo saimanja kona sini dara Binoy Debbarma Kaijak kha kajiga ge finally sini dara Binoy Debbarma belakana kaijak te borong kananyo bini bihik bai warik warakete menilaine borni kale pandan dino belakana masala ke tong thok sa toke ani modeting ke ang belakana rosa jaga tangi himale tabuni o jarago sarai chikon ke kaijak laini te last kalong ke belakana cost rogbo manlo inke sini dara Binoy ke finally te bo bini live successful ngine belakana kaijak kha abono tuino ang sajakate borong kanino thiasakni bagano tongnai hini yapri selakete akale pandao borong kanai masalaimeni bo sungnuka inke belaino happy ang mote darabai basi live kam karangke tongai thanane engthang abono ang matani thani suriu ge ani baitol de daramlai song je lai thang salo sini dara Binoy Debbarma hekaba KSM ni actor ni bo sini jago bo kajang mani le baksa tipra salu krobo saimanja kona taw kona te kubuda da Binoy kaijak kha bo ni baksa borok taw kona bo sangi tong lakya ge abono tino angdorno tini saire ka finally sini dara Binoy KSM ni actor belakin te maya ganang bha kaham bo tini hai salo belakin kaijak kha a kajang mani yagulo borong kene tubu masala ke borong ni kale pandawo ge noroni tol rong o video share khari kena chanai okay finding ke tini sini tag asa next video tabuni o jarago hamjak laini thingute kene kha baksa ke te a samoyo kene te samai tangna le bari hindi chala hani te bokhra romui rok samai tangle te kaisana te duka rimangla khekaba chit khaimangla khni tarpore kene hamjak te a to z bombam class khaipemin yagolo kene kha baksa hekaba tong tongmani yagolo agla keno a je a to z bombam khamini a video no social media viral khairmani yaglo lokoro kubikok sakake a borono ulta hekaba kutlaite a jeta kubikok sanai bonono hamerokni chongaimani bo sunglugu tinini o video kake te chilaba birino je sak tong tok tongoi je video viral engjage rekha tarpor kake gobangma public rongte hamia chaya sai tongmar bo sungnugu abono o sala sabo o bri sabo abo norok tabok display o photo nogino saiman thangana jara tapono display o photo nogi phana sinia kote boroni mung simeng khana kongkake noronoba ang boroni mung sai khana nai jelani mung kake Aniket lamate bini years ke 13 years te berini mung kake pasan diki sarma bini age ke 22 te borong kene bahake popular kate bahake amsek sinimung maka kebangma borok banyong kake borong ka 2023 wo kaisa program borong belanya te famous ngai apun thekano aslabe kene borong kene relationship bo hapka aste ke sing amseko rongbo o jaga sana thangle tangi male borong thik nu sing kaisa kong saugrai norong no sing tabuk menat khake sing live successful hediba successful ngani onek kost nango but sini ijat hekaba sini mansorma nostongnani logino samong hamya khakeke ngi thango hediba ge o jaga o boroni bo omahinu same to same borong kene belai kene te agini thekano menat khai 2023 o successful mani yaglo tauni boroni a ijat mansorman borona bo tuyo kosokti hekeba timao kosokti kosok thangka 1 minute phan nangleya boroni a mansorman rok bebangno kosok thamake bahake kosok angke a dialogue angorno tabu kisasa video clip theparei sin dialogue kisa khanadi renai Ingke norong jotono khana bai kena omong kha kasa sini team ni channel ni bakhang tei sengnorno o dialogue khanadi ka tangi himale belai keno seng o jagale te tamle sanai bui kene tongoi chalai kya hchangai abi chungo a to z class boom bam khai mani video viral angkha keno tabo gobangma lokorono ke kutugi tongmar bo sungnugu sungo jaga kemno kam hamya kok bo sana thangya sungjenugo abono sao chalani mungka ke Aniket lamate bini age singke 23 years berini mungka ke pasan diki charma bini age singke 22 te borong kene je menat khai popular angmani ke 2023 o tabuk ngka ke 2025 February kake boroni a menat tiyo kosok thangate 1 second pano nangle hediba samung hamya se khayun ke ba boron a menat ba tiyo kosoka tangoi samung hamya khageng kake borong kene agi Aniket bai pasante borong kene hamjak tonlage kubi khabak sake apro borong kene no Aniket bai pasante samai tangna lekete jodi se nang phane yakar khangke ang o video private tongmani viral khairne ni borong kene kene no samai tanglai te kebno chit khaimang lakhne
kasa konglaimani tongo ani bai dolte dara muna song norong jotono buji makna hnibo angka khayu jodi senrong o video saja tong ke like de share khadite tapkono nung bonini buribai relationship tong thakate oma ha jeta same to same boroni condition haing tongake norong bo oma ha jeta bul samung ta khadite jara nong ni dol rok tapun siang tongka sini video no gyang tongake borno bo share khairdi omsono sing sanamo songote norong sini channel lo dati 10k kairdi omsono tiprasa aiglok tong